football Titi part zanga somni pathum na ngai thavele don ta ila Trent Alexander-Arnold hian boruak anei lian zui zela Liverpool chua sana Real Madrid pan ngei tura ngai niin hemia hian soisial na le a chevel thil soi abang thei meu lo chuta chuan mizo tong ngeya new star lang thin then khada po Arnold hian Liverpool a no moi choi thei ang a choi kim vek to ti in an soi an tar lang lengot thina hei hi adik lo ti hriat turani adik lo chan kan soyang Alexander-Arnold hian Liverpool tan hian tual chungin elna English Premier League, FA Cup, Carabao Cup, FA Community Shield te Liverpool tana tual chungin elna a khel zonga champion no moi a choi kim vek towa European competition khomol pui huap in elna Liverpool tan a khela hian Champions League le UEFA Super Cup no moi te a choi towa Europa League no moi ero ala choi lovani FIFA buat sai Club World Cup no moi ero a choi to thung chu wangin Alexander-Arnold hian European competition zinga a careera tun thlenga match nga a khelna Europa League a Liverpool hi ala champion pui lova chu wang chuan Arnold hian Liverpool hi trophy choi thei ang zong ala choi pui vek lova Europa League hi atikim lo tu Arnold tan Liverpool kor hachunga ala choi lo Liverpool kor hachunga in elna a khel ni si ani chu wangin mi in Arnold hian Liverpool a champion no moi choi thei ang a choi kim to an ti chuan ala choi kim lo ani ti hi lo hriat khiau turani Conference League ero ala khel lo hrim hriama chu wang chuan Arnold nena soizom thei lo ani o me Danilo Manchester City le Juventus player thin khan a hron to zinga Pep Guardiola chungchang ti hian a soya Pep hian player zong kong in ang a ko mu vek thina tum thum hun siam sakin chu an mania atu nge thin le in khelaya mun all siam dan te hun man dik te khelmuala chet lak dan kong tin renga te ke ngei po Pepa hnuaya ka khellai kha chuan University a zirlai ni mai hian ka in hrehial thin ani khan footballa ka hriat na le ka khothlir hi min thlak danglam sak veka ka level kha sangzo ka min da sakani ati Brazilian defender hi tuna kumsam thum pathum mi ania kumina kumsam thum palia pumang tuna hian anram Brazil club Flamengo tan a khel mek ani kumsani som pasaria tanga sangni som pakachung khan season ni Pepa hnuaya khelin Manchester City koraha season ni chauhuna mangchung khan adanglam man vek Pepa philosophy kha University a zirtham khopa ril le turuwa ngain ada sang leya Pepa tan phei hi chuan hriat anuam khopang Spanish manager ro pui hi chu football a chil chot zingdar nia po tactic chungchang soitura player phone call manga bedu kha nia a chil miawa a zong apek na hian lotlin na a thlen chiang le baka Pepan football a chil dan hi chu a fing em maya mi ta ti ang ti vengot lova midang te aya thajok tur zel ngai tua chutianga ke pen chu ania tun thleng hian khovela club ro pui le langsar tak Barcelona, Bayern Munich le Manchester City te akai hruai to chungin ban alani mia lo hi clubin chorzel andu chungin ama zokin chona thar ma chon adua wangin a chuak thin zoka ban tok ngai lo manager ama anga loting hi tuma an om lovani tuna Argentina manager kumsamli parukmi Lionel Sebastian Scaloni hian kumsani somparet August thachang khan Argentina senior team hi akai hruai chana tuna hian nakum sangni somni paruk December ni somthum pakhat thleng nakum sangni somni paruk kum tluan thleng dai contract anei meka Argentina senior team hi match somriat panga a kai hruai to in tum somruk pali nena chan puya tum som pathum draw na in tum riat chau anlat lo mani kum sangni somparia ta changa a kai hruai Argentina senior team hi FIFA World Cup no moi tum khara choi pui towa Copa America no moi phei chu tum ni lai choi pui towa finally sima no moi po choi pui to in champion no moi pali a choi pui der to ani Argentina senior team tan hian khel turin player somriat pathum amang towa Argentina player te amang kwal tam angreng leya cher chua le ramtana khel zui zel tlak tur khopa ramtana player tangkai ni zuita tepo an om tanok rengani Scaloni hian Argentina hi kan soitak angkhan FIFA World Cup a tum khat a champion pui towa Copa America tum ni a champion puya finally sima khomol pui champion veve in machona European champion nein Argentina hi a champion pui bokani kha hei baka hian FIFA ranking a number 1 ani puya
Argentina a hian match an khelna hnung somsari pakhat atang phei chuan trumli chap an tlawma an result hi a tha hle hei baka hian sahni somni paruk FIFA World Cup khel tura qualifying round khel meka pakhat na ani pui meka South America atanga in petling masaber an ni zui bok heng baka hian Scaloni kai hroinen hnuaia Argentina hian chuan tham result an nei nuala chungjinga chuan Argentina hian kumsawm panga chung Bolivia national team Bolivia rama an hne to lova chu thai rein Scaloni hawin Bolivia rama Bolivia national team an hneya hetiang deuh chia hian Peru rama Peru national team kumsawm paruk chung an hne to lo chu Scaloni kai hroinen hnuaia hian an hne le ta boka hei baka hian Uruguay rama Uruguay national team kumsawm pahnih chung an hne zo to lo chu Scaloni kai hroinen hnuaia hian an hne le boka hei baka hian FIFA World Cup qualifying round na Brazil rama an elpuilian Brazil national team ngei mai Scaloni kai hroina hnuaia hian an hne boka hetiang result hi Argentina hian an ram chanchina an nei voi khat na ania Brazil national team hi Brazil rama FIFA World Cup qualifying round na hin an la hne ngai mia lova avoi khat na nein Scaloni hawin me lunglutak an phun ani hei baka hian Brazil national team hi Brazil rama kumsom ni chung te me official match an hne zo lo hnuwa an hne le na masaber an tong boka chu baka chuan FIFA World Cup qualifying round na Brazil laka goalie khung thei om chhun an ni bok heng te ngai tua phei hi chuan Scaloni le Argentina national team hi thil in me in milber pol an ni hial o me Scaloni kai hroinen hnuaia hian Argentina hi an hlawtling hlea an hlawtlin zui zel be seina po asang hle Scaloni hian player kai hruai le rem khom athiam hlea chu baka chuan ama hrim hi pachatak ni po in soi thin ani chumi alan chian na pakhat chu tun hnaya Rafinha chungchang a soina hi ania Rafinha Brazilian forward hian Argentina azalo hlea a national team te po an hne ngei tur thu te le ama ngei poina gola khung tur thu te khelmol chung le pona an naw hle tur thu te asoya ma se anin khela Argentina zokhi an chakta a heti chung hian Scaloni hian phuba lak rilruwa pumia lova Rafinha chungchang ti hian soyin Rafinha hi kangai dam thlapa a chan chu khatiang thil a soina chan kha a omani aram Brazil hi hum himadua Brazil za omna kena duwa chuwangin aram tana athil tia ke chuan kangai chuwang chuan ani khan midang ti na tumranin khatiang thu kha a chak chuak lova kangai ani Rafinha an khatiang tongkam ane wang khan ke ni khan Brazil kan hena me cha khan khatiang tak khan kan khel chuak kher lova Rafinha awanga khatiang game kha khel kan ni lo bok chuwangin thu chua hialan nei rup te phei chu tul katimia lawani Rafinha hi kangai dam thlape ti na soya Scaloni hian anmani deu so tu Rafinha hi deulet lovin angai dam thlapa a thazong in thil engkim adong song lui tlat ti achiang hle hei hian mihring na po pachatak ani zia atifia zual hle o me Real Madrid manager Carlo Ancelotti hian tun hnaya darkar somsari pahnih tal chol an nei lo chuan in khel an tum to lo thua soya match enge moza tun hnaya in hnai tak takin an khela timin atuar hle ti hi Real Madrid club ho tulam ngai dan ani chuwang chon Ancelotti po hian hetiang thu hi asoya ma se an elpui ber Barcelona ero chuan ngai dan let ling chi an nei vele tlat mai Barcelona ka hre tu Hansi Flick hian soyin Real Madrid hian darkar somsari pahnih tal tlalova in khel an tum lo thuan soya keini hi engtin nge ni ve don keini hi chu Barca kan nia Real Madrid kan ni lo Barca kan ni hi kalomin ka chuang tak zet bok match khel kar dana ni thum chap kan nei ni poin chuta chuan boina tura om lova kan pom mai don ani chung match khel tur te chu kan khel mayang ka thak dang lam thei ani lova clubin ati dang lam thei ani heklo thunei tu lamin in khel turani anti chuan kan khel mai turani ya chuan lam kan siam ve lawang ati ani Real Madrid le Barcelona hi chu in ngei lo tura duan ang hrim hian anin thlop khat hlea an thu hi ain kal rap zel footballa in elna in melmak na in erna om thin hi anasa hlea chu boruak chu Barcelona le Real Madrid in kara hi chuan athi ngai lawani FIFA ina club level in elna abua sai FIFA Club World Cup chu kum ina season kalmek zowa hian season thar chan ma sin khel ani dona club samthum pahni khomal pui sang sanga che thazualte anin landon club langsar na zong antel don lova omzene taka qualification route an siam paltlang tele
in elna thleng tu tur club in an khel don ani heta hian Asia Khomol pui AFC atangin club pali an tel dona Saudi Arabian club Al Hilal te Japan club Urwa Red Diamonds te UAE club Al Ain le South Korean club tha Ulsan HD te an tel don Africa Khomol pui tuam tu CAA atangin club pali vek an tel dona Egypt club ro pui Al Ali te Morocco club tha Wydad AC te Tunisian club Esperance de Tunis Baga South African club Mamelodi Sundowns te an telang CONCACAF atangin club pali vek an tel dona Mexican club Sergio Ramos khelna Monterrey le Pachuca te US club Seattle Sounders FC te an tel dona munruak pakhat hi nokha le turani CONMEBOL South America lam tuam tu atangin club paruk an tel dona Brazil club pali le Argentina club pahnih niin South America hian Brazil le Argentina club te an chungnung fal le ti alang Brazil club hi Palmeiras Flamengo Fluminense le Botafogo te an nia Argentina club hi River Plate le Boca Juniors te an ni OFC in club pakhat an thaw ve don boka chu Australian club tha Auckland City an nia Europe Khomol pui atangin UEFA hnuaia inziak lut club som pahnih te meu an tel don chungte chu English club pahnih Chelsea le Manchester City Spanish club pahnih Real Madrid le Atletico Madrid Italian club pahnih Inter Milan le Juventus Bundesliga club pahnih Bayern Munich le Borussia Dortmund League One club PSG Portuguese club pahnih Porto le Benfica Austrian club tha Red Bull Salzburg te an nia heipa ka hian in elna thleng tu tur USA in elna thleng tu an ni awanga kwata pakhat an nei hi Inter Miami chana da ania Messi le Argentina FIFA Club World Cup an khel don ani heng team samthum pahnih te hi pot 1 pot 2 pot 3 le pot 4 a te an then sang thlapa pot palia pot tina club paria theu anda ani chutatang chuan group A B C D E F G le H a te group paria ta club pali zel omin anin then heta group tina ati tha te bula pakhanna le panhina te hian knockout round anin pet kai dona knockout round hi run of 16 atangin ain chanang knockout round a hian hun pa ngaya anin hne tok ani chuan extra time minute samthum an khel chun zomanga anlain hne tok fo chuan penalty shoot out mangin an ching fel don ani hein elna hi sangni kumatang khan FIFA ina buat saya ma se hun masalama kha chuan team tel an tlem thei ma har channa aum lo chuan kumtin khel ani bok ma se kumina tang chuan club samthum pahnih loi an tel to dona akara kumthum tlain akum lina zel an khel don bok club world cup ani na tak tak po engemaw chena chuan ain me zual ta ome sumpo atam zual ta leya FIFA in nimin lama an tarlana chuan FIFA club world cup champion team hian US dollar makte doi za somni panga an lo thei dona club in el somthum pahnih te don tur sum an semral tur hi avain US dollar billion khat zet atling akim changin soizaw talokila group stage a match khat chaka piangin US dollar makte doi New Zealand lo dona draw result a ero chuan team pahniin dollar makte doi khat zel an hloang group match hi match thum turani run of 16 in pet kai in US dollar makte doi sari point panga an hloanga quarter final in pet kai in US dollar makte doi som panthuma point pakhat pahni panga an hlo don boka semi final in pet kai in US dollar makte doi somni pakhat an hlo don bok final in pet kai ma se final match ha tlom ta si finalist team in US dollar makte doi somthum an hlo anga champion team in an champion awangin US dollar makte doi somli an hlo don bok ti chuan champion team hian group stage run of 16 quarter final semi final le final match ha sum a hlo chua tur hi avain abel khomin US dollar makte doi za som pasari point paruk pahnih panga ania hei hi sporting performance pillar kaltlanga an hlo turani hemi nilo participation pillar kaltlanga an hlo tura om boka chuta chuan club maltin hian hlo an nei levek don Europe club 10 club pakhat zelin US dollar makte doi som pahnih point parit pakhat atanga makte doi somthum parit point pakhat pakwa thleng an hlo thei dona South American club 10 US dollar makte doi som panga point pahnih pakhat an hlo bel thei don boka North Central America le Caribbean tuam tu CONCACAF lam hian US dollar makte doi kwa point panga an hlo bel dona Asia atanga tel tele Africa atanga tel te point US dollar makte doi kwa point panga an hlo bel dona ni Oceania atanga tel hian US dollar makte doi thum point panga pariat an hlo thei don boka hengte hi participation pillar kaltlanga an hlo turania
chu wangin FIFA hian Club World Cup in elna hian Sporting Performance Pillar tournament khela an chet that dana zira hlo an pek tur le in elna an khel hrim awanga an pek tur participation pillar kaltlanga hlo an pek tur hi a omani tichuan avain champion team hian US dollar makta doi za somni panga tal chu a hlo don hrimma an hlo tur hi a chelem lo FIFA World Cup sang ni somni pahnia Argentina an champion khan hetiang zata tam hi sum an hlo phak lo hrimma FIFA buat sa in elna a prize money asan ber na turani hei wang hian prize money atang chuan FIFA World Cup ai point sum hlo tur hi atam jok ta ya FIFA hian record thar an siam don an ma ni ngeina in elna an buat sai sum tam na ber turani ya mel lung thar chin chia tlak tak ani ang sum atam wang hrim hian club tan po ti tak zet chua achak om zual dona he in elna hi ama ai chuan ngai ro pui ani ngei bokang tuna hian he in elna a champion lai hi Manchester City an nia champion ngun ber ero Real Madrid ni in trumnga an champion to kumina hian match hi USA a California New Jersey North Carolina Georgia Pennsylvania Washington Florida Tennessee Ohio le Washington DC a te an khel don ani hetiang ani awang hian BBC na tarlan dan chuan English club Chelsea le Manchester City te hian FIFA Club World Cup atangin pan maktere somkwa pasari an hlo chhuat thei dan aom ta a hetiang zat an hlo chuak ani chuan financial fair play dan shula dan bo chasi lova sum man thei an nei tam sot thei dona a ngong hi a thui thei zek chu wangin sum hlo chhuat tam hi club tan apoimo hle in khel result lian tham awm lo wangin helampang hi chu soikai talovila ma se zanina hian La Liga match khat khelani dona Barcelona le Osasuna te zanlai peldar khalle chan ve hian anin ma chon don anni pani hi ama in ma chon tur khan nia ma se Barcelona doctor abora la wangin match khel tur an postpone zanin zanlai pela hian an khel don ta ani transfer thuleng lam ngai thak chun zom ta ila Telegraph in tar langin Southampton chuan English forward thang duang takum som pokomi Tyler Dibling chu aman an chiar tam hleya pan makta za aya tlomin shal antum lobur ani hi Tottenham le Manchester City ten an be sei mek ani Times in tar langin Newcastle chuan Liverpool atangin English defender kumsom ni pani mi Jarrell Kwansa laglu antuma amanatan pan makta somthum vel an the chuang ngam ni in tarlan ani bok dasan in tar langin Arsenal chuan German club Frankfurt atangin kumsom ni pani mi French striker Hugo Ekitike laglu antum dona Newcastle atangin Alexander Isak Beiseima sela Isakaman hi asang lutuk dewa an hriada wangin Hugo Ekitike lam hi an on na sajok don ni in alangta ane code offside in tar langin Newcastle chuan an forward Alexander Isak hi thlun nge tumin contract zia tharpuyan tuma contract chungchanga dorma sela Isak hian alo nar ri awangin contract chungchanga indoor na hi anti top lailo kani team talk in tar langin Bournemouth chuan kumsomni pakhan mi Hungarian left back Milos Kerkez le Ghanaian forward Anton Semenyo kumsomni pangami te chu an shal dan tur chungchanga roman na an siam dona anni pani hi Liverpool in laglu antuma Bournemouth hian chel lui tal ai chuan sum siam nana man tangkai mai hi an hrelo ni in alang German chanchin bulian build in tar langin Manchester United player Jadon Sancho tuna Chelsea alona khel mek hian Bundesliga club atangin som tu aneya Borussia Dortmund a club lui le Bayer Leverkusen ten Jadon Sancho hi an be sei mek ani Spanish chanchin bulian ten tar langin Chelsea le Real Madrid te chuan Bournemouth defender thang duang kum som pakomi Dean Heisen laglu antum chun zom zel Melin tar langin June ni somthum thlang Liverpool a contract nei Alexander Arnold hian Real Madrid azom ngei tura ngai ania ma se Real Madrid hian FIFA Club World Cup khelma a laglu ngei andua hetiang ani awang hian June ni sompalia FIFA Club World Cup an khel don sia Real Madrid hian Arnold hi a contract aman zo ma a an laglu chuan aman an choi angai don chu wangin Real Madrid hian transfer fee nein contract mangzo mai tur Arnold hi an lei angai thut mai thei Sky Sports in tar langin Sunderland chuan England under 19 midfielder thang duang kum song pasari mi Chris Rick chu chel thei anin be sei chia lova ani hi Everton Tottenham le West Ham ten an be sei meka Sunderland hian sum siam nan man tangkai mai an tumta ani
Italian chanchin bu intar langin Liverpool Manchester United Newcastle Napoli te chuan jeng ka tangin kumsong pasari mi Greece midfielder thang duang tak Konstantinos Karetsas an be sei mek ole khatichin kha tung tuma football ti kan ngai thak the chin chu ni le phot ro se